Ok, ovo će biti reakcijski video na prošli moj video, odnosno na komentare koje sam dobio. Nevjerojatno mi je stvarno čega sam se načitao, kakvih komentara bilo i tamo i po Facebooku i ovak nešto kad sam čuo. Dakle, očekivao sam da to neće biti toliko komplicirana ironija. Stavio sam naslov "Država me prevarila" i u prvoj rečenici kažem "Država me prevarila" jer sam u Hrvatskoj mislio da se smije stajati na javnoj površini, a ne smije se. Dakle, nisam stvarno očekivao da je to toliko zahtjevna ironija da ću dobiti odgovore u stilu da postoje zakoni i nekakva objašnjenja i to. Dakle, to je... Ma dobro, uglavnom, to je bila ironija, ako mi nije jasno, stvarno, ima jednostavnih valjda sadržaja koje može gledati, jer ovo nisam stvarno očekivao da je toliko zahtjevno, ali dobro. Druga stvar, kad kažem nešto protiv države, ne mislim na narod, što je prilično jasno, ne mislim na teritorij, na nekakve planine i šume, nemam pojma, nego mislim na režim. Da, ja kao hrvatski nacionalist mogu kritizirati hrvatski režim i pričati protiv njega jer smatram da nije dobar, smatram da je korumpiran i smatram da šteti mom narodu i moje državi i moje zemlji. Kao što trenutno imamo vlast u glavnom gradu u kojem sam ja rođen, koja je izravni neprijatelj svega što radim i šta bi se trebao voljeti tu vlast i ne pričati protiv nje jer sam ja iz Zagreba jer je to hrvatska vlast. Koliko glup moraš biti da uopće pokušaš tak nešto. Da uopće pokušaš doći i reći, a šta ti nisi kao naš... Da, ja kao hrvatski nacionalist kritiziram hrvatsku vlast, jer to ne predstavlja ni moj narod, ni naciju, ni državu, ni zemlju, nego jednostavno trenutni režim, trenutnu stranku ili trenutne koalicije koje su na vlasti. Dakle, možemo i smijemo kritizirati kao hrvatski nacionalisti trenutni režim. Da, kao što građani Zagreba smijem kritizirati gradsku vlast i to mislim da je isto prilično jednostavno i da ono stvarno moraš biti jako glup da ti se to uopće mora objašnjavati. Treće, već par godina traje cijela ta rasprava o osobnoj, manje od godinu dana sam na sudu, ali to traje već par godina i da niste uspjeli ni zapamtiti ni provjeriti da nemaju pravo tražiti osobno bilo kada, bilo koga. Znači, nema policija pravo tražiti, to možeš provjeriti u zakonu, ali očito si preglup za to, ali možeš to provjeriti u zakonu, ne moraš mi pisati 100 put, ne, policija te ima pravo legitimirati, jer samo pokazuješ koliko si glup. Znači, glup si, jako si glup ako misliš da te hrvatska policija ima pravo legitimirati. Postoji nešto što u zakonu se zove osnova sumnje u počinjenje kaznenog djela ili prekršaja i ta osnova sumnje je ono na temelju čega te oni mogu legitimirati. Ako ti stojiš na javnoj površini, ne smiju, ako ne sudjeluješ ni u čemu protuzakonitom, ako ne radiš ništa protuzakonito, ne smiju te samo tako legitimirati i pretresati. No ti si preglup i onda ovo će opet proći lišo i opet nećeš uspjeti shvatiti da imaš prava i imaš nekakve slobode i garantirati zakon neke stvari, međutim dozvolili smo tim ljudima da postanu naši gospodari, dozvolili smo im da si daju ovlasti koje nemaju, zbog različitog gnoja koji piše takve komentare smo tu di jesmo i zato imamo korumpiranu vlast, korumpiranu policiju, korumpiranu državu. Međutim, u teoriji ne. Nismo ni roblje, niti imamo full ograničena prava i slobode i ne smiju te legitimirati novci. No, međutim, imamo debile koji to jednostavno ne mogu pročitati i uporno će ti pisati kako ne shvaćaš da ti smiju? Ne smiju te, idiote, ne smiju te, ali si preveliki idiot, tako da ne da mi se na to gubiti vrijeme. Četvrto zapravo. To što se tebi čini sumnjivo moje maskiranje je isključivo tvoj problem. Moglo ti se činiti sumnjivo ako sam u crnoj, plavoj ili s bijelom kragnom odjeći ili bilo što, to ti sve može biti sumnjivo, međutim to ne čini to protuzakonitim. Dakle, u zakonu ne piše ništa o tome da je zabranjeno maskiranje, kao što znamo imamo i fašnik, i karneval, i maskembale, i noć vještica, i nekakve tam 100 tih prilika kad se ljudi maskiraju, ništa od toga nije protuzakonito. Niti jedan fašnik, niti jedan karneval, niti jedan maskembal, ništa od toga nije, ni maškare, ništa nije protuzakonito. Zato što se ljudi smiju maskirati. Medicinske maske nisu protuzakonite. Ne mogu vjerovati da ima toliko idiota kojima se to stalno mora objašnjavati. Nije protuzakonito, ni ispred banke, ni bilo gdje drugdje nije protuzakonito biti maskiran. Nije. Ti ne smiješ ući u banku, ne smiješ ući na privatni prostor ako ti ljudi ne daju da uđeš maskiran. Ili ako postoje nekakve institucije u koje ne smiješ ući maskiran. Na javnoj površini smiješ, idiote, smiješ. Tako da prestanite mi više s tim da ako si bio maskiran, onda dobiva policija nekakve čudne nove ovlasti. Ne dobiva. Znači, smijem biti maskiran.
Treće, to je peto već koje, ne, nisam bio ispred nečije kuće, znaš da mi oni to uspoređuju, kao da ja sad tebi dođem ovo, ono, nije isto, budalo. Nije isto biti ispred policijske postaje maskiran i doći nekom ispred kuće. Nije isto držati kameru i transparent ispred nekakve institucije u sred bijela dana i doći nekom doma maskiran. Isto tako, 5 minuta sam bio nemaskiran, ispred policije sam se maskirao i onda sam došao ispred banke. Dakle, nije bilo nekakve, razloga da neko sumnja. Gospođa je sjedila iza mene sve vrijeme, kad je došla policija, čuo se na snimci kad kaže ja ću se mahnuti da ne smetam. Ljudi u banci su najnormalnije sjedili, najnormalno svi ulaze i izlaze, nije bilo nikakve babe koja nije taj dan otišla po mirovini, umrla od gladi, nije bilo neko dijete malo koje ne može plaću sad podići, kupiti sladoled, ne može to jer si ti, nije tog bilo. To su vaša patetična seljačka opravdanja kojima pokušavate pridobiti nekakve simpatije, jer ste seljačine, primitivne, glupe, koje ne mogu jednostavno razumjeti da imamo prava, imamo slobode i nitko tamo nije loše reagirao na moju masku, nitko se nije bojao ući ni izaći iz te banke. I osim toga, čak su neki ljudi čitali ili komentirali nešto, jedan me čak i prepoznao unatoč masci. Tako da ne pričate gluposti zato što ste primitivni i zato što bi sad htjeli da na silu to izgleda kao da sam radio nešto loše, nisam radio ništa loše, sve je bilo unutar zakona. Kako je to trebalo izgledati? To je trebalo izgledati tako da policija dođe, jer niko ne negira postojanje policije, niti njihovo postupanje, niti bilo šta tako, da ja isto zovem policiju kad treba i policija treba postojati. Međutim, policija ima svoje oblasti i treba raditi unutar zakona, a ne izmišljati zakone, izmišljati razloge za legitimacije i ne znam kaj. Znači, to je trebalo izgledati ovako. Oni bi došli, dobar dan, dobili smo poziv, čak i nisu se meni trebali obraćati. Trebali su ući unutra u banku i reći čemu se radi, ovaj stoji vani maskiran. Dobro, jel ulazio unutra? Nije. Jel radio nešto protuzakonito? Nije. Jel dobacivo nešto? Jel se svađao nešto? Jel radio nešto, bilo što bi izazvalo razlog da od njega prijeti nekakva opasnost? Ne. Pa ako počne nešto raditi, onda nas zovite. Jer smo tu, 5 metara dalje. Tako da nisu trebali meni dolaziti prijeti s privođenjem, nisu meni trebali dolaziti legitimirati pretresati, zato što oni imaju problema s nekakvim svojim egom i zato što on misli da on ima nekakve neograničene ovlasti. Nema. I taj poziv koji su oni dobili, oni su dobili poziv. Pa šta? Šta to mijenja taj poziv? Što točno mijenja u mojim postupcima taj njihov poziv? Jer moji postupci odjednom postaju protuzakoniti jer su oni dobili poziv. Jer odjednom ja moram nešto posebno raditi zato što su oni dobili poziv. Sad evo ti stojiš na ulici i ne znam, čekaš žensku, ženska kasni, nekom je istekla baterija, ne mrete se čut, ne mrete i kaj se to mijenja? Kaj to mijenja? Sad odjednom tvoje čekanje cure na cesti postaje protuzakonito jer su oni dobili poziv. Ne. To tako ne funkcionira. To tako ne funkcionira. Jednostavno ako su oni dobili poziv, oni mogu doći pitat, znači, zašto čekate tu, zašto stojite tu na cesti, kažeš čekam curu, ako hoćeš odgovoriti, ako ne, kažeš radi nešto protuzakonito, ne. Dobro, dođite kad počnem raditi nešto protuzakonito, hvala, doviđenja. To je to. Imam svoja prava, imam znaš, tipa celebrity se maskiraju kad ulaze negdje da ih paparaci ne snime. Kaj se ide u zatvor, zato kaj se maskiraju, zato kaj to nekom čudno ili kaj. Imamo svoje razloge zašto nešto radimo i imamo pravo to raditi. Ja te ne moram objašnjavati. Ne moram tvoju paranoju ni zadovoljavati, ni tvoje sumnje, blesave, ne moram ništa od toga raditi. Zakon mi kaže, možeš stajati maskiran na javne površine. Ne moram nikome ništa objašnjavati. A objašnjavao sam 5 minuta u videu zašto radim. Ne moram to raditi. I ne mogu stajati cijeli dan maskiran ako hoću. Cijeli dan. Nije zakonom zabranjeno. Dozvoljeno je biti maskiran ispred bilo kakve institucije, ispred bilo kakve zgrade, bilo gdje na javnoj površini. Je dozvoljeno biti maskiran. Ne moram nikome ništa objašnjavati. A objašnjavao sam i svejedno idiotima nije dosta. Robovima, kmetovima, gnoju, svejedno nije dosta. Oni žele da se to jednostavno kazni jer oni ne mogu shvatiti da se neko opire nezakonitim zapovjedima. Ne mogu shvatiti to. Njima je to preteško, to je takav kukavičluk u tim ljudima, to su takvi problemi, to su takvi kompleksi u tim ljudima da oni ne mogu shvatiti da je neko jednostavno odlučio koristiti svoja prava i slobode koje ima. To malo prava i sloboda koje imamo sam odlučio koristiti, gnoju je to previše. Gnoj to ne želi. Dijete da je bilo neko šta bi... Znaš, to je toliko primitivno, to je toliko jadno, to je toliko glupo. Da uopće jednostavno nema potrebe to ni dodatno objašnjavati. Znaš, ti stojiš, čekaš semafor da se upali zeleno, ali je neko procijenio da si ti tu htio proći prek crvenog, da si htio skočiti pod auto, ili da si ne znam nešto htio napraviti, i šta? Šta sad? To postaje stvarno protuzakonito, tvoje stajanje na semaforu. Ne. To postaje dokaz da si ti idiot koji misli da drugi ljudi rade ne znam kakve stvari. I kaj sad, znaš, tipa, sjedenje u parku.
Ima bolesnika koji će doći u park i tamo, ono, ne znam, gledat nekog, snimat nešto, dirat se ovo, ono. Koliko je takvih? 1 na 100.000 ako. I sad nas ostalih 100.000 ne smijemo sjediti više u parku jer će jedan od njih tam doći ne znam kaj raditi. Ne, neću se odreći sjedenja u parku. Neću se odreći sjedenja u parku jer neko je možda poremećen, snima tam golubove i dira se poslije na to. Neću to raditi. Jednostavno imam pravo sjediti u parku, volim sjediti u parku, sjedim u parku i volim to raditi. I uvijek ću sjediti u parku. I ne zanima me ničija paranoja i ovo i ono, bla bla bla. Šta si ti došao tu, hoćeš ti zakopat nekog sad tu iza u šumici, jer si ubojica, jer si ovo, ne zanima, ono. Ako primijetiš nekako ono protuzakonito ponašanje, zovi policiju. Do tada, stari moj, imam pravo sjediti u parku. Neću sad reći sjednje u parku zbog nečih paranoja ili zbog nekih bolesnika koji mogu nešto raditi. Potrudite se da se zaštitite, da zaštitite svoju obitelj, potrudite se da ono štitimo jedne druge, a ne da jedne drugima teretimo zbog ponašanja iskompleksiranih kretena, nego ono, idemo štititi jedne druge, ok, tu smo svi zajedno, ako vidim da neko nekog napada u parku, naravno da ću ići to braniti. Da ću ići braniti tu osobu. Naravno. I naravno da ću zvati policiju prije toga, ono, ako mi nešto pravi, da policija dođe. Da ne nastradamo svi, a da niko ne zna ko je bio. Naravno da ćemo to raditi. I naravno da ćemo paziti jedni na druge i da ćemo se štititi, da ćemo ovo, da ćemo ono. Ali ne možeš mi zabraniti da sjedim u parku jer je možda negdje neki manijak. Kad je zadnji put bila vijest o nekakvom manijaku u parku? I sad svi stalno jedni druge gledaju po parkovima, a ne smiješ ovo, ne smiješ ono. Ja snimao sam prosvjed ispred jedne druge banke, nisam ga objavio. Snimao sam prosvjed ispred banke i isto ovak sam držao kameru, samo sam imao na stavku, prema sebi i neki tip je došao i počeo se derati nešto šta snimam jer je mislio da snimam, tam su nekakvi klinci se na biciklima vozili jer su me vidjeli pa su se onda ono kao tam kreveljili i stalno su prolazili, 1000 puta su prolazili dok sam ja snimao i neki tip je mislio da ja snimam njih i onda je on meni uletavao i nisam skužio šta on hoće, nisam shvatio da je on to povezao šta ja radim s tim da ja snimam tu djecu i došlo je do verbalnog, prilično grubog sukoba, jer je on mene napao, šta snimaš ti ovo, ja sam mislio da ima problem neki sa mnom snimanjem, nisam uopće skužio da idiot misli na to da su tam nekakva djeca koju ja kao snimam. I onda kad skužio da je kamera okrenuta prema meni, da snimam samog sebe, onda se povuko, a ja u tom trenutku nisam shvatio ni zašto se on povlači, ni šta je on htio. I gle, znaš, otkuda ja znam šta budala hoće, znaš, došao mi je tamo, počeo se derat na mene, ja sam isto se branio, znaš, i umjesto da je rekao, dobar dan, snimate tu djecu, šta radite, ja bih rekao, ne, snimam sebe, nisam iskužio da su to klinci, vidim da se voze, ali nisam uopće iskužio, znaš, bol me dupe za klince, i sve je bilo u redu, nego je on napao, automatski, jer on u glavi ima te idiotske paranoje da smo svi nekakvi pervertiti, da smo svi nekakvi ubojice, da smo svi ne znam kaj, i on je automatski mene napao i moglo je doći do fizičkog obračuna vrlo lako, jer sam ja mislio da on me želi iz nekog razloga napast. Ja sam se doslovno tad u tom trenutku postavio obrambeno, jer sam mislio da me on napada. Što je on budala koja se ne zna izraziti, doći pitati šta radiš, jel snimaš klince ili sebe ili šta, snimaš sebe, dobro, ništa, u redu, hvala. Znaš, tako da sve te paranoje koriste isključivo režimu koji želi od nas stvoriti roblje, jer okreće jedni protiv drugih. Kad je bio teroristički napad u Hrvatskoj? Kad je bila takva pljačka banke da neko pol bila dana pored policijske postaje ušao zamaskiran s kamerom i radite idiote iz sebe, pokušavate s tim patetičnim primjerima prikazati normalno zakonito postupanje kao nešto protuzakonito da bi opravdali svoj kukavičluk i svoju glupost. Ništa protuzakonito nisam radio, nije uopće trebalo doći do policijskog postupanja, a da je došlo do njihove posjete, to je trebalo biti čisto posjeta da vide šta se događa, trebalo se doći pristojno, u skladu sa zakonom, kao što službenim osobama dolikuje, a ne da me tretiraju kao roba kojeg će oni privesti jer nemaju razloga postupati, pa moraju dokazati svoj autoritet. Trebalo se doći i reći, dobar dan, je sve u redu, je, hvala, doviđenja. Ko da stojiš na cesti i oni dođu i pitaju, prosto, zašto stojite na cesti, kažeš, stojim se, ne radim ništa protuzakonito, hvala, doviđenja. Ne moramo biti grubi jedni prema drugima ili otrisati ili ovak nešto. Ali, stari moj, ako ja radim sve protuzakonito i ti mi dođeš, prijetiš mi privođenjem, pa normalno da ću reagirati. Prijetiš mi privođenjem, ja snimam video o tome da je ovo zakonito raditi, dođe mi neko prijeti mi privođenjem, pa normalno da ću reagirati. I normalno da ću te prijaviti za nezakonito postupanje. Samo kome? Jer je cijeli sustav na njegovoj strani. I zato moramo mijenjati taj sustav. Nažalost, imamo
puno tog gnoja koji žele biti roblje i oni su glasni. Ali malo po malo ćemo to mijenjati. Malo po malo ćemo doći do toga da će se znat da policija ne može zaustavljati bez veze bilo koga na ulici i malo po malo ćemo dovesti do toga da nam da možemo kažnjavati policajce koji prekrše svoje ovlasti, jer njihova zakonitost postupanja ne postoji, to ne postoji. Znači, opet kad kažem ne postoji, postoji fizički, postoji tamo, ali ne rade svoj posao. Znači, nemojte mi sad pisati, pa našli smo, ima adresa Matice Hrvatske zakonitosti postupanja. Ne postoje jer ne rade svoj posao, to mislim, kao što ne postoje zakoni, odnosno ne poštuju se. No dobro, to je to. Ima li još neko da nešto nije razumio? Dakle, nisam radio ništa protuzakonito da bi uopće trebalo doći do policijskog postupanja. Policijsko postupanje trebalo izgledati potpuno drugačije. Nije protuzakonito stajati ispred banke s maskom, nije protuzakonito prosvjedovat, boli me dupe za vaše sumnje, boli me dupe za to što je policija dobila poziv, to je sve vaš problem, unutar zakona ne postoji ništa što bi mene u bilo kojem trenutku učinilo, to je moje postupke učinilo protuzakonitim. To je to, čujemo se, vidimo se, očekujem nove gnojne komentare, ali to nam je jednostavno valja suđeno. Ništa, to je to, čujemo se, Pusa Bokić.